tujya gumatuje mu program kugira ngo tugire twasharinga na kushira munonga iyo akubasa kwindura ahambera y'icweka kitu ninde tukaba abo murebe munonga so mwere munonga kwa program iki honorable Lilian Ruteraho isingiro bakure utugambe nizo kuri ya cyakusemeza then tuyongereye bari munonga Ruteraho Lilian kaburi izoba kandi imishengero kazabu isingiro nenda kwakira abagenzi banje mwana wanje Oliver Kabarinka bamwete nka security admirer nugo bari mu parliament nubu ntakushanjeyo kastarajya ngo uri mu cyumuro mwana wanje tungo ngira RDC akabampa ne sente nabwo no gumozi nyongere ntati nizende sente kinazanga mwana wanje mu saraha mbeno nyenda kusima bari kutureba kana na TV West mobilization okureba ngo batu wangu hizemu okubora Kampala no ya accessing TV West za programu mwene mwebare abo byaro byita iturukuruga abanyisingiro tinkaye bwa kubakura no kubaramusya no kubakurusya akaruruke ijo ka LC1 nangwa bamwe na hati tubakiriyo mbatera n'impora ngo abandi bahereze konkito hinene byare bikiriyo mubitera muntu wene rizoba mwene koko unkantu batabarusya byona abo kuba nembabazi kandi ntubendeza je na mnongo koraje kokoraje nango abantu no bakora kuzumura konka uranga kuzumura mwe bari mnonga Mr. Francis Nkaburijo nawe MP wa birari wa bwejo county yakureba kutureba tugambire nizo kuri agenda then tuyongere bari mnonga mutekana sa program jime nabo kutureba nabo kuturikiriza nashimira mnonga kugaruka mu program eji kandi koko nabagambire uwisha kari ikizubu wabarga gwa MPF none kunije banyango nantaraza kari go yafa nkwaze yafa ngweno urova kagere ngiyo no hona ngena kugira ngo bakabatakaraga baryo hakaza abantu bakagumaho hati imbere gushaka nkati uruvariyo atari member wa parliament ko member wa parliament yarho na mushaka bare MP tarho akabatajimanyiriri mwene umuntu bagwana baturanga kabaho ba MPs babiri ko ngaturu ba MPs babiri ariho ba members ba parliament abaho itwe tukahumura ntabwo eco ibyo kugira ngo MP nakana nakanga MP no mwe ariho yinjira mukoro mwene wa mutira MP omusiyana no mukuru MP ariho akorebera woye itwe tukahumura kandi nashimwa ko bandi aha ntabwo kuganira hashonga iyo akibetera nyamwaze mbere yo mukoti umwembezi witu yatunga bizubu zobera naraba ruzira kumureba tubanjiriza kuba bagira ngo aryo mukoma takarugiremo mweno wambuzi zo kuryagendera nyotiri yangendera kurungi abandi basako ari abagendera agiye konkanye turi kwasa kungendera kurungi no kureba umuhembezi wanje umuhembezi witu umuhembezi w'abantu ari mumbera nkejo mwene nishaba kutureba ngo mushabire ntabwo kota kumwereza ngo abo mwebembezi kuko mushabire ngo akira agumeho akora tubasabwa mu nsomu turi abanyarwanda twene imbende zo kure okugamba kurungi nawo kutureba kurungi aba mnonga honorable kanda abafuneremo okutanisuba kandi tatumushabire ngo abeje ebintu bigendo misho isoberi nza kuba tuganira hanshonga itwa yetangwa ishonga yizoba tutera tochi kureba mukaruruka chairman LC1 na local women council elections akaba cyaya katire birabiri na bishatu byo kwa Mushanju nena kaka LC1 elections kakatire birabiri na munana kandi nawe ukabasa kuba nikahendera akaba cyara waza kureba ishize zabire tukareba umurnansana abasiza bakuzwara FTT hamwe na zawe bakuteza kwenda kutera karuraka bitu babasa kubana babingwa hamwe na incidents zindi zabireho na no kwiba na no kureta abayaye kugira ngo babase kubinga abantu murayine then twazo mukabashija katire birabona munana nako hakaba issues nyingi bikonde bikaterwa amina basugaragara akabona main de chinketera kabashija na Nicola statistics nkurebe namba y'abacare ya participating mu karura
abantu abacyara mu election za akarura ka 2026 katirwa kahwire abacyara bakamba kora ubucwika 5 bacyara bari bihandikise kutera akarura kunka andi abashaka bakora ubucwika nkana na munana kunka baza kureba abacyara ba participating ngabitabira mu karuru ka LC1 election ningaruko kanso nuraba bakemu nongo mbarogwa so ibikonde bukaterwa abantu amino garagara bene sente zagabwa haba mu kubinga abantu muri ini batari hatihandikise kutera karuraka nabo bakatera ariko antugamba nagezeho kugamba na umugambirizo w'istongoro cya Electoral Commission yangira ngo bariyo no receiving ari ngano bakira emishango nyamwinge basize kubanerwa mu karuraka election akatifu so umuryecho tugwe tugezeho kwebuza mwinkabanyishengero ingasi abinyabutegesha babire mbari kugenda misho muyanga mutandikaniwe honore muri ya notera iwari bibyo bigizwe misho mu karuruka LC1 elections ni ukwereza kishaniki umukaruru akafuterwa mu Uganda yahati bari mnonga mbona karuru ko rubaketa karuru regardless pate manyachi kunka karunga gumakari ya karuru kureka nyonko umuntu tindukagira abantu abo kurwana mu karuru abo kutere bikonde manyabo kura mino mbone ibintu byone biri mu kurwana tinduko bahagera konko biro winje kikubireta no butaba feyo mu karuraka mbone right away karuru kitwa enare mutukarunji tinkwija kugira kunanga kubiha nangashi kuciciro mwana w'ibinyorongo nyina nkunde akaruru kitu tukarungi waza kureba right away akaruru ka members ba parliament akatirwe nakatandika kubi kugira ngo ko sarabo kuteraje arabo kushanga barje konka nikatandika kubi hatkatandika harimo ushuma urabantu nubibana bari abekibina ecyakabiri harimo kanga abo konka karura kakatirwa ka LC1 abagore bakatera umurayine y'abamanda ba parliament nyowe utarahagire ruteraho tinkumuhagira azanye cyo nikintama kandi mbe nincicena kandi cyo ntaragerire mbururu bw'abantu muri Isingiro district umuntu arahagira ko kantayiro mukaruru shana kasero akanabe ninte ko kuterwa NRM kandi akunkakatera abo kubetinabe ninte ko katera bakantera ngo wa NRM nkanta kaza kubiha kamafurajinga watogu ngureka mbuzabuze ako kujya ngo nyende bururu bw'abantu babiri amazima tugari mu karuru kitu nicyo kurebere bizo nyowe kaza mu mugongo gwa NRM nakatera wowe nta kimi no independent ni mawe naona ija kwisha kukanyima konka ncyetegurire ncyetegurire tinkwenda kuba muri yari umuntu abire noreba nagira ati ninza kuhagira independent abo kuba tarahagire nanga mbona karura katirwe obenore kagire bizubingi kakwatagana na karuru aka members ba parliament akutwarigire kutererwa umukwezi kwa kashatu mbona ico kikargaho wasinga karuru n'uburyo umuntu wabona ushemeye kuyamba abantu abemba kwagira kureba ngo tubarwana n'umuntu wabe atarukagira ahabwe kibintu in independence abemba rabamo barukura abamwa bwenji kugira ngo tubarahagire kandi ex akarabamo nango shanga member wa parliament na rara teru independent abo kuba yenari mutaramuterire karuru hate ibyo nibyo rukureto buzubu ukashanga akaruka atagendaje ukurwana n'ukureto ki abantu kanaba hasero nango katugira ngo bahandika n'umuntu utarahasero kabashoma abantu kabazo mukago hate cyurukureto umuntu yaragahigura kashenguro wo munda niki obeno shanga aruseru murano yewe yanje obeno shanga umuntu aturo museru tahandikire kandi nakugira ngo akehandikisa nkonkesha yenyene tari munchi hati nyongo abirashitamo ko ebijamba jantu mweneje shati inchi yamba ahabo kuba mbagira ngo ryo mu register no barukutera so nkanta bongera murro anka majantu mwene kicyacaba umurgi homta next time kirabaje konkoro umuntu yashasha atunanye ko umuntu uri kugamba amazima mpurira mbonu oshoto bugabe ngo umuntu nagiranta
nabo batije yoni ndebera kimwe ngo kikureto mutabangurwa itwa abantu ba NRM akwanya tingisha gambe bine bya mushikeni ngambe kitu muri kitureke kurwanda mu ishasha umucyashuru kitu tugume tuzaha line umbuteka tureke kuryana amushija hihi nitwe hazangwa akampangira yatamama mingi abaine bende konga ko benoreba ba NRM bakwirukanga ngwagwe yayo bururu igana mwende bashangoriye nawe inigana mwenda konka babiri batari mu register mwene cyo no mufumu no banze zo mbafumu kuza kumurangirira nuzo mbafumu kuza kurangirira umuntu wo kureba ngo hatobwe natasi nsobururu bibi hati mwene cyo cyeta ngo zo mufumu kutere nsasisi ngorangirira umuntu asingire nota kumureba so riyere pressure mutu bakumurangirira endera bakamwakire bamweta ngo agaruka mu karere izajya atinde garuka ati mutwari hati nujango umuntu ngo yajukana cyane gake hati nugira ngo akanda karura karije nako bari yate hati shaba mukwise ko bomba ija kwa bari bata so abari kutureba nyondi umuntu wa NRM kanti kwamye ngo ndiyahinduka kanye ne shwento yanje kacheka akaja na NRM atana UPC no biyagwiri nyondi yagwa nayo banzi ikeneye kacheka bamuzikiro mu UPC akanga twamutera ho shwento torgo mu UPC atanombe hatana bagenzi kiramo kazo ari sati zizo kutukura hatana nyendi hate kubaka kacheko NRM ekasho mesa NRM nargam nangwana bwa kujango bazuri nguturura nyoni mpuro mutuma bonye mjango mbeka kacheka mfero mu yero ogwe no mutuma gwanje buri muntu ayino mutumago kandi no kuyahangira nyoni nshaba ekibina kitu mureke twe kwati tureke kurwana sana kuryana abakwanka kakaruru icyo bibi ano putiviriyo manya FDC no kambe ntakuro umuntu ngayisimbere mu FDC nyina mbone binebyo ningitangu bije bitujoininga kubatibiriyo nyoti imbere bire obeno kurangwa yesimbo NRM ukija ni independent ne bajoininga bitaro kandi umuntu kumenya kasara umwene wahura inenki umushatwaza kumkoka gamajo to mwibembezo wanje kimisa ngo kintu cyawo kine ni urinkanye nakacheka kubumva cyawo hata ni wote cyawo kine kintu cyawo so nyangu imobi nebintu byanyu bitaro kurebwa muje mutujoininga abakwanyowe abantu bone baterwa karuru abana bari yo NRM ayesimbirwa we independent ayinekemega kandi mweno akaruke cyane uri abantu bona bazwira misho barugumite kenga bayiri kureba barugumite nanka tabaterire nanka mbone tukuza kumhakaru kitu I was very clear nyombire clear nzire ngo bo muntu yanterira karuru oba taranterire karuru ayine bendera NRM arya LC1 ni mugo ni ngo ni kabiro abo kuba ekitwageriro mu party politics no kwetegereza ibintu hito kushimye kwa ndutwazi ekindi abantu kwata nemeno abarya baseremwe kashanga umuntu nahayiro ndije ati ninjya kwita ukashuta mbwenu akaruka rero si wanu kushanga umuntu nashashore mtwari 10 mtwari 10 hata naza kuziye mtwari 10 naza kuziye tukuza kushanga na tera stampu akajitera akata hemeno akata hamatama akata hinyinda akata bakata achimanya stamp ejo ubuna direnda RDC ukoshanga cyamani atiro ku stamp mu shaho no mabashija bo bine bukoti byabo nagenda za kupamarwa n'ikoti cye ateka yo stamp ya bar mwangwiza abantu mwereza kareka kandi abakazi bangaye abakazi ito kaseru zespi no muri sinjo n'urwendemwe konkano usanga abakazi baringa batanu abantu urwendomwe mbeno noreba percentage tekabire mbona cyo mushikaho ayo mu kota tuwantera makato kazinga utunikwereza amarwa ga bitanu atahati yongeraho zibere 10 haya yoje stamp ye akwereza ubuhereza buyakwereza oshanga yayabuhire nondisha na nondisha yayabu muhire mbeno shanga umuntu ekibanja kimwe kiguzurwa abantu 8 baito bwenu bitano n'urukumi n'enkumi itano naki mbona wanoreba esente zo muringo kezo umuntu nakwate mitwaro 10 najuguro umuntu akaruru kandi empera ye ko tujete empera umusharagwe gushira injo mutwaro gumwo kwezi hato noyebuza umuntu nanabarro mu ruvasi no mugiya mbwenu ozaho bikushobera mbwenu nabari kutureba nani shaba
ngo tugaruka mu buteka biburo ne tugambara zaburi ya cenana ngo tugaruka mu buteka tubone kujunwa ningira ngo abebembezi ureke tureke kurwanisa abagenzi bitu wasinga karuru urumemba wa parliament singira bona abantu bawo wareba babagumite barakurwana so muntu yanga nyonyangire ari umuntu abenampagira yahizima bwajyamanike independent nangwa n'abantu babiri mbaze nesi muyanje mutagitera muri kubarigire kusinga abantera ngo twasinga tumure bare kusinga tukabire ntarikubagira hasa tuona twara clear cyo tuona tukabakiriyo umuntu kamwereka ngo na wawaye simba independent queen ahabwe nshongo kazi muhereza no shanga obururu bwaterwa je munonga nendwano zahwamu ebebe ngabyose rine kushanga umuntu ayinete negacho kweza kata kwa kabiro kata kwa kashatu ukarenazora misho tintakuraba muhero gwecho no burango umuntu yakukamino undijo bamwatamatu undijo barwana undijo kandi sera nego meriyemo hatebera argomo akazinda rohono obo takakanyira ore kanga ndekera argomo Noja kura nguzamweziche bazi kansi bakakongera kine bakapere ngare kukunje bakanyongera kwa kantako kankaza kushasha kuntaka ga noja kura iyo hobane mushitegereze ngumweziche zashanya guruka hatungwa babate ko kungwa hasebyo nebintu byastane nebintu bibi nimba shabera nguranga borece tuguma line tugume twatabira mara itungo nasanga umuro na Kifuma mukono district abireyo omusiza yesimbere abira yesimbere ha ticket yano omukazi yamwe makaru ayo mukazi we yatahire kiyungu yakishenya cya zansi tanka yewe kwembeka mizi yagitema then waza muri mukono na westiro omusiza abira yesimbere no mutabani umutabani namutura kugira ngo akamucyo mukika so babiri besimbere babiri konkisha yarema yamusinga so warake kubo mukaruru ka chairman wese wana inyombo zo musiza no mukazi tata na no mwana gira ngo abantu babine kigenderwa cyo kutegeka abanyantu babara bizono barasa kukiregera cya ese waninga bambero ndire byabonga abantu webare umutekano sa program mbeno atinye bintu ni tinku bireba nka speed na yato kumbireba atinye nyenda kubirebera angwendisha kugira ngo turebe ikizubu kiri ngai kandi tubaza kukikororoke actually ubu naibwanja yanagamba ebukonde naki nareba bukederi izoba umukaza ageze yaruma mutahi umwe yagucaho yagucera gonanga ngari kwangaje haburwanzu ruburu yabicaje cyo kubanza abarebera amakuru gabukede na nyangari nywazi umushari business n'ikiyungu na n'ikitenasi ndiko amatafari ngagwa n'ingiji nazibamburamu abukuba ngo mukazi tamwire karuru umukazi nawe kwimata karuru ukabakasinje ati ecyo kubanza mukazi n'wari kumumanya abukuterera niba bakamumanya bo bakakamuhire abukutera inga baturikize kumwa kugenda mpora mukabuza abantu abiri besimba aburwa Yerusiwa bayara n'amakuru agana ngo narebere TV West umugacenjire bakoreka nijyano wanyisinyira yuko muje umusiramu akana yemera no sananisha yani abdu yano hato mujogwe bakamureta bwanyuma hawa amakuru bamubuze iki yanafanisha yajya tomushijogu akabinga mawe amyaka 16 yatwara ibintu bye yambona bonesa hato ubwo mwana izirumbu bikoze nyanza ngikibuzo cyawe ayizire kutegeka ninga ine cyayizire gukora orezi kuyanyina na n'ibintu byanyina niki none ko kubuza abantu akuba nyenye n'abantu bingi binkoraga namwe n'abakora imirimo wanjye tukora kumwe iye n'abantu rukira bakagenda bakesima ntakukimanya no mimamba buza okwesima neki ko kubuza umuntu agira ati ekimfano guki mwesimbira akuzire mbe nabwo abukuriye nyenda kumwesimba ngenda kwesimba umuntu kugira ngo akuzire kugira ngo umuntu arembe gukora ondije ryati ni mwesimba abako bamazire ubwire bwingi hato umuntu nako bamazire ubwire bwingi rukweza abantu wo kwenda kwesimba nareba ngo n'umushango ondizo usanga bari incumbent
takwenda kurgone ndakuremera uchumbuza nabwachi atanti ninyenturaho mwe nyenda kuguma ondijo za corona jati ogwa innocent hatubu innocent zanje nyenda kwesima to kwesima ngo ndakwereza abantu ningando kukora abantu cyuriye abo kubiwagira sente ondijo sangano jangu nyenda kumwesimbaho akuba n'umukazi takutegeka tuya agenda gira kwa n'uruto rw'umukazi ina hando umwana w'imyaka 18 wo mukikina wabireshe ya person hatubanza uvura uza kuruhura nagira ngo niyo ningiye kwajyananka abo kuba relative banje ibi umwana mugambi b'umukazi n'umushisha hamwe na fera mushisha we kungo nijo mwana ari umushana jati ngenda za kufera so mwana ko kuza kugita byona za kugita eshonga yo kubanza Owitwa yangu yona bwire. Tubako abantu abinji tubako manya wenchi omuntu ashimye kuba chairman wa RC1 ibyo niyo eshonga yo kubanza wero buna ninyiza kuwangambira nashoma akapapara ngwena ngusharinga nabo kutureba babaze bitegereze umugaso gwa chairman wa RC1 ninga akakiko ka RC1 ndikana kayambaki because mwamanya icyakakiko gashimiye kuba ninga chairman kuba nakora hati mwaza kutera tocho mbantu numureba ubwo nabasa ningo gutarako basa bagira ngo twarite kitabo cya Korahani ngo kutustamya muyishe nesa kuriye takushisha gwire kuzo kudisha because ramati korofayinga eji ornor harab ariteraho takuja kutera ngo yaza kucomba because tari kumanya hati intabasomere French ntare nutwizera kuza kuinterprete ngo harab or harab no French so now kanga mbere kace abantu omugasho gwa RC1 cyashimiye kuba nakora ikikubanza chairman wa RC1 orukura oringa political head we cyarecho omurimo gwe n'umurimo gwa polisi sibiko yangu omucyaro harimo guteka harimo n'ubusinge konka ekizibe cyuro ebiturugamba ntibugambira abantu abitu ke study with kinunje cyeke mu ibingi biruko munonga umbe bwebembezi na nabebembezi okukiro wito witara basabantu mwitegereza konka aribye ko byo kushanga ngo chairman wa RC1 no kukize kukore bihagaro ombashuma arumu ombe kuchukura arumu oku arumu konka bagambira ngo umurimo gwa RC1 chairman ugo kubanza no kureba ngo umucyeka cye harimo ubuteka kandi harimo n'ubusinge kungana ubu banamba wana mu kushanga nobuza abantu ubusinge nubagambira ngo umurimo gwa chairman RC1 ashemiye kuba natere ngome y'abaganda bakweta gwanga muje enduru yo yentunguka habaho program ya government chairman wa RC1 nashimiye kuba nagejumbira kungato mwamwahure ya politics noja kushanga ngo umuntu abo kubata kugera kibina government no kweta program naza kugitinga kandi umuntu wakubiguriye kumubara isinga abantu ninga no shangana neki atari kukimenya ngo n'umurimo gwe noja kureba imirimo mingi kandi bacyamana batongana MP ya leta bureda kushara uruguto ninga district yone uruguto tractor y'umusero nesha uruguto cyamana wa RC1 ntakumanga tractor y'umunaka amizi gariyo bwija nobaza gariyo mu kirungo abakachiko mutabagambira abo kubata barahagire uriyo na leta mizi hatu mweno ribangu bari yabaciya person nabo umurimo gwo tubakumanya kubata bakumanya ikibashimye kubona gukora abo bakatayira umushonga zindi cya person wa RC1 ashimye kubana yamba ahashonga zo kuruzovinga emishango eri mu cyaro iga kweta ngo no resolving disputes harmu alternative dispute resolution ekabiri emishango yabo ubwo kusembayo n'ubwo kumonitoringa ya program za government nizamo so nimingi kuba kuna komari ejo hatu watera tocho muntu oronzere noye ngo imirimo yege nagikora ninga atabigikora abo kuba nabasabwa no byo mukazo gutakubasa kungo mukazi imbaze imirimo nabasabwa nagikora so mbonu ekiwano gamba ko kushanga umwana ayisimenishe ngabo ko bakafitaka ngako bakafente atugo numwa kumuherezo bwembezi tane cyakubasa kuyambere cyekecyo so ekiwano mbuzi kibuzo otenta ruzindebere omukazi kwimya omusija karuru kuza kushenyeje kuza kunanga ekyo nankiretwa obutamanya umurimo gundu yo niza gukora ninza gukora n'umurimo ki kandi niza gukora njokere ya finally kwa kweza kuba chairman bamugira ngo haturonda akakika kora akore nawe
ebyo naryiteka ajya bamwesobi ruteraho muje muteraho muri mu mahinduro muteteri kikabi kiri kirungi abo kuzakakiko bona abatera akaruru kugira ngo bine consensus ye cyaro cyo kunkiteka ndya mu chairman arondeki aronda akakiko hatwavuga ko ndaka akakiko aronda girlfriend amwerezo wa security aronda umushuma mutayiwe amwerezo wa defense ngo amukavaringa aronda mu icyo FDC amuhereza bwakara hato changangu ndakakiko ko batekaho tukavuga kuteba goro abo kuba no bahereza captain ngo aronda barateza penalties yaronda relatives be pia aronda bateba penalties amuhera mwaruzinga tournament so nyoni ngira ngo at this level it is not too late konkanche nanga abantu bituretegereze kumangu rurimi rwa computer ko kuvabusha no shawira so ayi murareba abantu amwe batakora manyengu abantu mwatiremu tumara batiremu bigenderwa byo gukora mukabatera mu kuba Rwanda entaro so baza ku Rwanda entaro cyumanyisa ngo ejojo zibiri kuzukurwana amuhere myasi yo kujya bita niyo kujya kubona bona so abara mnangaro bukore bukore ko kubanotera toshe mu karura kakabiriho duraba abanyishengero memba parliament babayo wahati abamuhina babemba hagera constituency zabo yenyina cyaro cyabo babasinga wasanga MP wa parliament member wa parliament ariyo na rwana rakaruruka LC1 nitsubatsu ryaharure ngo rukunda umwebembezi witu n'ingantu baza kurunda umuntu ayampagire natarampagire kandi umukono gwa bamemba parliament mu karuru gwa ka LC1 nicyo manyisaki babare mnonga mutebe kanisa nchime kandi nanyenda kutwara umugisho gwo kutira mnonga kusima abaturikize kandi munkirize nabwe ntabarusiye abagire mu karuru abakesimbiremu abakasingire mutabaruke abatakasingire tubwire tubwahoyo numujana mugarakana mwesimba mwaba mwino mutima gubwebembezi abacara nimwe nimba kurusya kanyu na nakabona mbenu echo kubanza cha byona ekibuzo cyuwambuza n'ekibuzo cyukuru aba bamemba ba parliament nabo nabatezi bakaruru bineza LC1 zibakuruka kandi nabo binorsa wo participatinga omukaruru ka LC1 kwihahe cyuwaba no gamba no kugira ngo ba MP kandi hina hiyo babembana ba binaba kuhagira of course bateka makasente then kareta orwanju omubantu nyewe nkanye ninkabire ninteka teke kintu shumwe nyewe cyo kubanza ndi wa NRM kuna kubire ndinye nkamemba wa parliament abako hatini member wa parliament konko bunabire member wa parliament aha LC1 yanje ebendera ya NRM yarabamu ogwe nimwe wunyine kuzo mu mugongo oba yampagiro mu karuru oba tarampagire nimba nyine kumuzankahi umugongo aha bukuba nimba ya principles za karuru principles z'ekibina then hati ko kuba nogira ngo harho abamwe bakuba banyigire of course ibintu gatibikabura mu karuru kwihatwa rwo mbururu abantu bona bine biniga by the way tinkumanye cyo kutwija ku kitamba no mbazi tinkumanye kwija kugura tambe kintu eki